ظاہرہ ہاں بیا وجہ تر اللہ بیاری اندگن ورگن ہاں دستا وسینہ کے سرا جنگن اور دلے تچیوشیت کاش چانسی من برسیت کار شدوین نیمگا تیزن میشتر شبونا جو ہم برین اور سر میرا چون کرا گئے بیا واجہ بیا اللہ تعالی بیاری اللہ بیاری اور دلے تا لاڑ کرا گئے یہ مکرنت یہ رنگین مکارنا اللہ تبارک و تعالی عذاب شدید سخترین عذاب دنتن مردمانی مخالفت دا مردمانی نقصان خاطرہ مردمانی سرا الزام تراشی مردمانا بدنام کنگ مردمانا میڑینگ اینان بازارت بس یک گپے انچ شوتی سرا یا شیخ کی زبان مخالف اشکت برے مجلس تک گوش برا مجلس تک گوش آ مجلس تک گوش اے مردمان دیما آ مردمان دیما یہ مجھ مکرے تک آیت مردمانا بدنام کنک یہ چونکہ تا آئرہ نقصان دے گئے یک مردمی رکھ بازارت تا بدنام کنے مردمان دیما بدنام کنے گویا کہ تا یک توین مکری آئی خلاف یک توین نقصان تا آئرہ دے گئے خیر فیصلہ اللہ دستان ادھے یک انسانی اتی وڑا مکر فرے بکنتن اور اللہ تبارک و تعالی اتی وڑا تدبیر کنتن اللہ تدبیر غالب بھی شیشی مکر فرے بن مگر یہ عذاب دردناک ترو شتے میں کاران وجہ مکارن انجام اما مردم کہ مکر فرے بکنند خفیہ دومین مسلمان نقصان دینتن اللہ تبارک و تعالی فرمانی فانظر کیف کان عاقبت مکرہم اصلے تھا اذا اللہ تبارک و تعالی حضرت صالح علیہ السلام قوم نو مردمن مکر کنگاتن کہ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمودہ حضرت صالح علیہ السلام اور آئی اہل و عیالنا اما نقصان دین آوان امی مکر فریب تا ہوتا کہ چھ وڑے تا اما حضرت صالح علیہ السلام اور نقصان دین اللہ تبارک و تعالی فرمائنی تا امنی پیغمبرین آئی حفاظت منی سرائن آئی اہل و عیالنی حفاظت منی سرائن اللہ فرمائنی فانظر او دنیا والان مکر و فریب کنو کن انسانن دومی مردم مکر و فریب کنے دومی مردم بدنام کنے اللہ فرمانی فانظر کیف کان عاقبت مکرہم شان مکرانی انجام نسل کنت نتیجہ کجا سربو مجہنم شتنت اما مردمن اللہ پیغمبرنی قتل کنگے در پیتن بدنام کنگے در پیتن اللہ تبارک و تعالی فرمانی فانظر کیف کان عاقبت مکرہم شان مکرانی انجام نسل کنت مکر کرو کنی انجام چو نبیتن انا دمرناهم وقومهم اجمعین تانا کا اشارہ سیل مکن قوم چونکہ گرشان گونت پورن قوم نتیجہ سیل کن قرآن مجید سیل کن صالح علیہ السلام قوم آخری نتیجہ چے جوڑبو اللہ تبارک و تعالی فرمائنی سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ ہر وقت قوم تنی اندازہ رس بجائے من نگے پیغمبر ہے قتل در پین تدبیر کنگن پرائی خاطر مکر فریب کنگن چوڑے تا پیغمبر نقصان دین اللہ فرمائنی آوان سرا انچن گوات من مقرر کتن سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام افترو چو 8 شب یک وڑے تا اللہ براوان سرا گوات مسلط کو یہ ٹوٹوین کوانی تا پوتا جاگا جوڑش کرتت اللہ شما کوانی تا اشانا فرمائنن ہمیں وڑے تا مفسرین فرمائنن تن اللہ شما ٹوٹوین کوانی تا اشانا ہمیں وڑے تا در کنائن چوکے پلاسٹکا گوا چونچس تکن تن اللہ آسمان دیما برے فضائے تا اشانی یک دومی سرگن ٹکر دارین یا ما قومت من اشد مننا قوا او دنیا والان شما زیادہ طاقت ورکین یہ طاقت ورن قوم انجامیش بو کر وقت مکر فریبتا تن اللہ تمام دماغنا بست کنائن سران پروش آئین تن مچنا اللہ دور داتن کانہم اعجاز نخل خاویہ اللہ فرمائنی تی قوم چونکہ قد لحاظا بدن لحاظا تا ٹوٹوین قومتن اللہ فرمائنی ٹوٹوین مردمتن یہ ہمیں وڑے تا تشان کب تا تن چونکہ مچے بنڈی را دور دے چی وڑا ڈگارے سرا کب تا یہ قوم آرہ اللہ ہمیں رنگ حلاک کرد یہ مکر انجام دیت اللہ فرمائنی یک نیمہ کے تی مکر و فریب بیانتن اور دومین نیمہ کے منین اللہ تدبیر کہتن مگر خیال کنت اللہ تدبیر ہمیشہ غالب بیت اللہ زورا کبیت
نون اما شما دنیای معاملات اندیستا کہ بعض مردم پچھم ابھی دومین مردم رہنا نقصان دے گے خاطرہ کجام لحاظ ہے تا مگر سیل کنے اما نگوشی چار جت چھے تکبت وط پدگارہ چھائے جت وط تے کب یہ ہمیں مکار مردم بینتین دومی مردم خفیت اور نا چھا والے معاملہ درو شریف والے ابو جہل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یک روچ ہوتی کی سال ہوجت شا دروازہ کا تھا مان بے ہمیں دا یک چائے جاتی اور اسی دا پاران چو معمولین یک چیز داتی خالی چھیر بھی دیں تاکہ پیغمبر علیہ السلام بے ہمیں چائے تب کپیت یہ معنی ہو چائے جت وقت ہوتی چائے تب کپت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنیخت ابو جہل کی سیتا ماننا بودت حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائن تھی یا رسول اللہ شی چائے جتا خیال کنے خیر اللہ رسول آت شد خیال سر احتیاط سر چار حدیث تھی یہ چاہیں تھے یہ وڑے تشی کم کم دم داتا درست مبیتن خیر تا شد احتیاط تھا شو واپس یہ کہ دراتن ابو جہل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کو ود بے خیال آتا شوتی چھا دریب پک کچھ ہے تو ود کب چار اگنو شو پدگر جاتی وہ چھے تکب یہ چار اصلہ تا ابو جہل جاتت یہ سا کہ خفیہ تدبیریتت چھیرین مکریتت کسے مزانتے مگر پیغمبر علیہ السلام اور اللہ حفاظت کو ابو جہل جند کبت نن دنیا چٹا نشاورتا ریزا نشاورتا سر بسر کننت سر نبیت چامین کا جول بیانت ارچی مردم دستا دین انچکا نزین کن ریز دیر دین تنا دو سر نبیت اور آخرہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را خیر حضرت جبرائیل علیہ السلام اطلاع دات یا رسول اللہ ابو جہل جن چاہے تکبتا اور فرمائنن دن کہ پیغمبر علیہ السلام نے اطلاع دات یا رسول اللہ تاکہ تیشر در مکنے یہ در نبی دنیا ریزانہ سر بسر کرتا گن تنشی دستا سر نبینتے پیغمبر علیہ السلام بعض رحیم مہربان ذاتیت آت اللہ رسول چاہے نزین کنش دستارو تے دے بدا شو ابو جہل دستاب دے ابو جہل دستار دات نون در ندر درات یہ چھے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ یک کے شمع مکر بیندن یک کہ اللہ تدبیر بیتن اور اللہ تدبیر شمردمن مکر فریبن باز بہترن غالبن شمی وجہ اللہ فرمائیں کہ قوم صالح علیہ السلام قتل کرنے کے خاطرہ مکر فریب کو